60. nisu bile samo godine dobre glazbe i loših frizura. 60. godine otvorena je prva sportska dvorana u bivšoj Jugoslaviji, ova koju sada gledamo. Klasije. Popularne brodske klasije. 1992. su izgorjele nakon što su pogođene zapaljivom granatom. Međutim, tih 60. godina sport se gleda u drugačijim očima. A koga moje oči to sada vide? I frizura mi baca na to razdoblje. 3 godine zaredom bila si prvi strijelac prve Hrvatske košarkaške lige i to sva 3 puta najmlađi strijelac. Kakav je osjećaj bio u smislu stresa, nekih očekivanja drugih ljudi, ekipe, ne znam, ili ti je to došlo i bilo tek tako? Pa evo, prvo bih rekla da se radi trud isplatio, nije bilo lako na početku. Nitko nije ništa očekivao, igram bez stresa, ekipa mlada u ligi, a kako su godine išle, sve je bilo teže, očekivanja su narasla, tako da neću lagati, nije bilo lako, ali zbog dobrog trenera i ekipe sve to išlo lakše. A kako to da si ti bila 3 godine zaredom prvi strijelac lige, a ne možeš zakucati? Šta ne mogu da ti pokažem? Kako si uopće počela igrati košarku? Šta te privuklo i gdje si počela, kako je to izgledalo? Dakle, uvijek sam bila neka djevojčica na ulici, nogomet, košarka s dečkima i oduvijek me lopta zanimala, znači meni je ovo bilo sve u životu i tata kaže ajde da probamo da te odvedem malo na košarku, nogomet, da vidimo šta ima u gradu. I jedan dan na nagovor djeda koji je prije igrao košarku, odvede me u dvoranu, škola košarke Tigrići kod Brune Štefaneka na prvi trening i svidjelo mi se, bila je ljubav na prvi pogled i rekla sam to je to. Tako je to počelo kad sam imala nekih 10 godina. Nakon Tigrića, znači nakon škole košarke, prelaziš u BNS? Prelazim u Brod na Savi kod trenera Damira Božića i Dražena Rimarčuka i tamo sam provela svojih 7 godina, ja mislim, u klubu, tako. Znači prošla si sve kategorije? Pa tako, s nekih 11 ili 12 godina sam ušla u klub, pa sam sve od kadeta, juniora, seniora. Ko je najzaslužniji za tvoj košarkaški razvoj, odnosno za košarkaški uspjeh? To je jedno vrlo zanimljivo pitanje. Pa evo, da nije bilo mojih roditelja, da me nisu rodili, ne bi bilo ni mene. A onda sam zaslužna ja. Nisam to mislio, nego od trenera, od košarkaških djelatnika. Košarkaških djelatnika. Čuj, roditelji. Izdvojila bih trenera Damira Božića i Dražena Rimarčuka koji su me odgajali kroz sve ove godine u Brodu na Savi. Tako da su oni glavni. I odgovorni. Tako je. I za pluseve i za minuse. Tako je, odgovorni za sve. Kad si skužio Mihu uopće i potencijale koje ima? U školi Tigrići kod Brune Štefane kad su imali trening prije nas, kretnje tog djeteta koje je bilo jedino žensko među muškima se uopće nije razlikovalo, da nije imala malo dužu kosu i da nismo posebno upozoreni da obratimo pažnju, ne bi taj detalj ni primijetili. Nevjerovatna motorika, nevjerovatna želja, volja kasnije koji su ju odveli tu gdje je sada. Kad si je počeo trenirati prvi put, da li je usvajala brzo, je li taj proces možda tekao nešto sporije i kako je to izgledalo? Taj proces je tekao svemirskom brzinom. Dječje te kognitivno-konativne osobine koje su danas sa tom unutrašnjom intrizičnom motivacijom najotežavajući faktor rada. Kod nje je jedan nevjerovatan primjer, ona je 2000 bila je na treningu s 95-96, što je nekompatibilno i ne dobro, jer je heterogenost grupe otegotni faktor. Mi smo vježbali neki zonski pressing i falio nam je jedan igrač gdje smo nju stavili nakon što su starije cure, znači radi se o igraču 12 godina gdje te 17 godina udvoji, uzmete loptu, ona nije izgubila loptu 2 puta na isti način niti jedno. Dapače je izašla iz nekih situacija koje su, to je novina bila meni kao treneru, čak i kao igraču, koliko je njena sposobnost zapažanja i učenja na greškama brzo. Ne možeš je samo hvaliti. Sad ćemo malo drugačije. Što najviše voliš u košarci? U košarkaškoj igri baš samo? Pa iskreno, nekako mi je najdraži onaj polu-kontra i kontra gdje ja imam prostora, gdje imam mjesta za nekakav dobar dribling, tako da volim baš ovaj sham guard ili ti body roga move gdje
ostvarim prednost nad svojim obrambenim igračem i onda asistiram. A dvica ili trica? Preferiram tricu. Zašto? Više vrijedi. Samo zbog toga? Pa- Ili što su dolje više možda igrači? Pa tako je, zbog moje visine nekako moram iskorištavati taj vanjski prostor gdje iz pika, pick and roll, pick and pop dodam ili ja završavam šutom, što bi trebalo biti moja igra u budućnosti. Pick and roll igra? Voliš, ne voliš? Volim pick and roll igru sa dobrim centrom. Koji je najbolji centar s kojim si igrao? Pa iskoristila, Hakim. pa rekla bih čak, moji su igrači se u Americi gdje imam Amerikanku i djevojku iz Afrike, iz Konga, tako da s njih dvije pick and roll dobro funkcionira, da. Jel pratiš NBA? Pa iskreno pratim, evo kako je počela sad nastavak ove sezone, pratim. Najdraži igrač, najdraža ekipa? Pa iskreno, nemam najdražu ekipu, ali najdraži igrač mi je Kyrie Irving. Nekako se vidim, neću se uspoređivati s njim, ali se vidim tim načinom igre, šut, asistencija. Najbliži je nekom tvojoj poziciji igri. Tako je, baš mi se sviđa s te strane, da. Kyrie, da. Tako se vrti lopta. Ja, i ona igra negdje. Ne znam vrti loptu, ja znam vrti loptu sa 7 godina. Igrala si na ulici s dečkima na nogomet i to? Pa evo, nisam nikad trenirala, ali uvijek mi je bio nekakav passion, šta pričaš, kako se kaže? Pa baš šta pričaš, došla u Ameriku mjesec dana, zaboravila i kako se priča. Pa da, tako uvijek sam taj nogomet igrala nekako na ulici s dečkima i to mi je uvijek postalo ovako hobi. Koliki ti je rekord na pimplanju? 2? Pa jedno, da, 2-3 miliona. Hajde vidimo. Opa! Može jedan pas, ovako mi dodati. Godinu dana ti je prošlo sad u Americi i sad već možeš sabrati malo više iskustava. Kakav ti je život u Americi? Pa evo, tereni nisu uređeni kao ovdje na Klasijama. Što se tiče košarke, treninzi su dosta naporniji, evo stvarno. Po 3-4 sata treniramo dnevno. Tokom sezone malo manje naravno jer je za raspored toliko gust da putuje se stalno, tako da evo što se tiče košarke stvarno sam zadovoljna, imamo sve, toliko ljudi brine o nama, kad god vide da nešto krene po zlu odmah se zovu na razgovor kako ti možemo pomoći. Što se tiče škole nije toliko naporno što mi se sviđa. Tako... Ček, gledaj malo gol, dobro igra ovaj. Nije loš. Škola? Škola nije tako naporna. Ono možda 2-3 sata dnevno posvetimo da sjedimo u učionici plus učenje, dakle sve zajedno 2-3 sata, tako da je sve ostalo baš koncentrirano na košarku, zbog čeg sam ja i otišla, to mi se sviđa. Što se tiče stila života, razlika nekog europskog, pogotovo u Brodu kod nas ili vani, su to tolike razlike? Jel ti odgovaraju, ne odgovaraju? Pa iskreno, ja sam u tom nekom sustavu, tako da nisam puno izložena ljudima koji nisu tako u sportu, ali... A one sve snimke sa Instagram istorija iz klubova i to? Ovo što kolo plešemo i to? Da. Pa tako je, da. U ekipi imam 11 Europljanki, tako da sam ja stvarno opet ko kod kuće, nisam toliko s Amerikancima. Iako sve što čujete rade 2-3 posla, samo novac, nije baš doslovno tako, ali niko kod nas nema, tu idem na kavu malo da chillamo, nema to. Nema kave. Tako da, samo košarka, škola, tako je kako je, isplati se. Miha, evo nas, klasična, uspomene, nostalgija. Uspomene, nostalgija, sve, evo, ušli smo u prekrasnu tvrđavu, stvarno, sve 4 godine su bile prekrasne. Profesori, učenici. Stvarno je bilo maestralno dobro. Što se tiče škole, imala sam puno vremena i za košarku. Stvarno su mi olakšali kad god je trebalo, profesori izlaze u susret, tako da sam s te strane stvarno zahvalna. I preporučila bi znači svakako i ovim novim generacijama klasičnu? Svima klasičnu, ja da ponovno upisala bi ovu školu, stvarno... Je li to zato što si bila hit zbog društvenih mreža? Pa nije. Možda malo i zbog toga, ali ne, stvarno šalu na stranu, bilo je stvarno odlično. I zbog ove škole, ovih profesora i svih ljudi u njoj sam uspjela postići ono što sam htjela u sportu. Dobro, a usporedba ovo što si sad htjela reći sa Amerikom? Pa evo, u Americi
nije toliki naglasak na školu tamo, više na sport i s te strane mi se sviđa jer nije toliko naporna škola. Par sati dnevno potrošim na školu. Što se tiče sjedenja u učionici i učenja, znači 2-3 sata dnevno, tako da stvarno imam puno vremena za košarku. A što se tiče povezanosti ljudi kao kod nas? Nema toga tamo. A naravno, isto u Hrvatskoj na fakultetu nema tolike povezanosti, ali tamo još manje. Ovdje smo bili kao mala obitelj, svakog zna, bliski smo. A tamo kao na poslu dođem, odem, nikog ne znam, ni s kim ne pričam. Jel zbog jezika kao hrvatskog i engleskog ili ne pričaš zato što se ne priča? Šta me briga, ja dođem, odradim i ajde na trening. Došli smo na trening BNS-a i treniraš sa ovim mlađim curama i Draženom, sad pripremaš se ovdje za Ameriku. Ima li nekih novih nasljednika, jel vidiš nekih novih potencijala? Evo, kao što možemo vidjeti iza nas, toliko je cura na treningu, rade, svaki dan treniraju preko ljeta, ima ih po meni stvarno dosta perspektivnih i za reprezentaciju, neke već jesu, Edita Poljac, Nika Kurdija. Čekaj, ali to kažeš samo zašto su ti častili sladovodom večer? Baš, da. Dobro. Klara Rimarčuk, Ana Ilakovac, tako da stvarno puno cura i stvarno im želim što više uspjeha. U budućnosti treniraju marljivo i mislim da stvarno ima potencijala za reprezentaciju. Za Ameriku dalje, netko od njih? To uvijek ovisi od ukusa, ali mislim da ima nekih cura koji bi mogli otići. Pa Mihaela, da, evo, puno nam je svima pomogla kroz ove godine što je bila s nama, igrala. Mislim, bilo je to i uspona i padala, bilo je trenutaka kad se posvađamo, kad ne pričamo, kad plačemo jer nam, ne znam, idemo na živce jedni drugima. Ali sve u svemu, zapravo, od nje smo izvukli dosta toga o košarci, stekli s njom puno iskustva i evo, i sad kad dođe iz Amerike isto nam i dalje pomaže. Pa Miha je zvijer, ona je dobra igračica. Super igra, sve razumije u košarci, dobra je kao osoba. Dosta, nemoj hvaliti, šta ne valja? Ništa ne valja. Miha je propalica. Miha je zakon. Iz ove dvorane si bila pozvana u reprezentaciju seniorsku. Za razliku od kadetske i juniorske reprezentacije, kakav je osjećaj ući kao najmlađa u seniorsku? Wow, znači odvijek mi je bio san odigrati za reprezentaciju. Prošla sam sve mlađe uzraste i bilo mi je veliko iznenađenje kad me trener Brauć pozvao jedno ljeto na mjesec dana prijateljskih priprema i utakmica. Tako da sam baš bila jako sretna i težim da me još jednom pozove da zaigram. Kako su te cure prihvatile? Bilo mi je jedno vrhunsko iskustvo, bio je jedan sklop mladih, starijih cura gdje smo se stvarno dobro složili, odigrali vrhunske utakmice, puno naučile, družile se, što je najbitnije. Prije smo te mogli vidjeti po gradu, jako često na biciklu, i na trening, i u školu. Je li se ta praksa nastavila u Americi? Pa iskreno je. Velik je dosta kampus, stvarno velik, ima oko 50.000 studenata na cijelom fakultetu, tako da s jednog kraja na drugi hodati je stvarno oko sat vremena, tako da bicikl koristim, vozim se i to mi je lakše. A izvan kampusa po gradu? Isto tako, da. Dosta? Da, stvarno dosta. Snimala sam toliko toga, ali ovo snimanje mi je bilo vrhunski. Nemoj mi to reći. Potrudili ste se, imam nešto za vas, evo ovako. 2 majice. Ja ću oba dvije becu, ne nosim majice. Evo ga. Hvala ti Miha. Hvala vama. Kao, znaš onaj. Paparac, može. Koji su ti planovi za budućnost? I što se tiče faksa i što se tiče košarke? A evo, valjda ću uspjet da se udam bogato i... A ništa, dakle, studiram biznis, evo, za ljude koji gledaju i... To da se udaš bogati, zato studiraš. Da. Da znaš prepoznat situaciju. Upravo si. Tako da diploma je u džepu što mi je cilj, zato sam u Americi, a naravno želim igrati košarku profesionalno, to mi je u glavi i to želim, da me zdravlje posluži, treba imati sreće i ako Bog da igram u Europi ili nastavim u Americi, a kad se umirovim sportski,
onda imam školu i želim se baviti nečim. Za početak WNBA nakon faksa ili europski? Naravno, to mi je san. To je svakoj djevojci koja igra na koleđu san da ide na draft i da ju uzme neki WNBA timova, tako da i meni isto, naravno. Ništa, Miha, sretno s tim. Hvala, Krešo.